Treća planeta po udaljenosti od Sunca i jedina planeta u svemiru na kojoj dokazano postoji život je planeta Zemlja. Naša planeta, čija se površina sastoji od oko 70% vode i 30% kopna, stara je oko 4,5 milijardi godina, kako kažu naučnici, koji su to ustanovili na osnovu vremena poluraspada hemijskih elemenata uranijuma i torijuma. Gravitacija Zemlje međusobno deluje sa drugim objektima u svemiru, posebno sa Suncem i Mesecom, jedinim prirodnim satelitom Zemlje, koji je počeo da kruži oko Zemlje jako davno, pre 4,53 milijardi godina. Gravitaciono delovanje između Zemlje i Meseca uzrokuje okeanske plime i oseke, a takođe i stabilizuje orijentaciju Zemlje oko svoje ose i postepeno usporava našu zemljinu rotaciju. Zemlja je najgušća planeta u Sunčevom sistemu i najveća od 4 terestičke planete. Kao što smo i ranije u prethodnim emisijama objasnili, terestička planeta je ona planeta na koju možemo zakoračiti, odnosno ona koja ima čvrsto tlo. To su prve 4 planete u Sunčevom sistemu, planete Merkur, Venera, Zemlja i planeta Mars, o kojoj pričamo u nekoj od sljedećih emisija kanala Prirodnjak TV. Kao što već znamo, jedan dan na planeti Zemlji traje 24 sata, a jedna godina 365,26 dana. Važnija činjenica je ta da se Zemljina osa rotacije nalazi pod nagibom od oko 23 stepeni i 26 minuta. Taj nagib je jako važan jer zbog njega se na planeti Zemlji smenjuju godišnja doba, proleće, leto, jesen i zima. Zemlja je 5. planeta po veličini u Sunčevom sistemu. U Sunčevom sistemu, ako Zemlju uporedimo sa ostale 3 terestičke planete, Merkurom, Venerom i Marsom, ona je najveća sa najvećom gustinom, najvećom silom gravitacije i najjačim magnetnim poljem. Planeta Zemlja se sastoji od atmosfere, biosfere, hidrosfere i njene unutrašnje građe ispod površine. Pre segregacije masa, veruje se da su koru primarno činili gvožđe oko 88%, sa manjim količinama nikla oko 5,8%. Zemljina atmosfera ima višestruku ulogu. Ona štiti Zemlju od manjih meteora tako što uzrokuje njihovo potpuno sagorevanje pre nego što stignu do njene površine. Ako na nebu kojim slučajem ugledate zvezdu Danicu, znajte da je to manji meteor koji se ulaskom u Zemljinu atmosferu strahovito brzo zapalio i sagoreo. Takođe, azot i kiseonik u atmosferi udruženi sa Zemljinim magnetnim poljem štite površinu od radijacije koja bi bila pogubna za život. Zemljina atmosfera nema tačno određenu granicu jer polako postaje sve ređa i bleđa prema svemiru. Čini je više slojeva, a proteže se više stotina kilometara iznad površine Zemlje. Sastavljena je od oko 78% azota, 21% kiseonika, 0,93% argona, 0,03% ugljen dioksida, nešto vodene pare i drugih gasova. A sećate se kakva je situacija s atmosferom bila na planeti Veneri. Zemlja je jedina planeta u Sunčevom sistemu na čijoj površini ima vodu u tečnom stanju. Voda pokriva oko 70% zemljine površine, dok je najveći deo vodenih površina oko 97% mora i okeani, a manji deo čini slatka voda oko 3%. Slično kao i kod drugih terestičkih planeta, unutrašnjost Zemlje je podeljena u više slojeva. Spoljašnji kruti sloj, odnosno kora, zemljin omotač ili mantl i jezgro. Kako je prosječna gustina Zemlje oko 5.500 kg po metru kubnom, a gustina materijala na površini samo oko 3000 kg po metru kubnom, očigledno se gušći materijal mora nalaziti u centru planete, odnosno jezgru. U vreme nastajanja Zemlje pre oko 4,5 milijarde godina, Zemlja je većinom bila rastopljena.
U procesu koji nazivamo diferencijacija, teži elementi su potonuli prema središtu planete Zemlje, a lakše su se skupili na površinu. Zato je jezgro sastavljeno uglavnom od gvožđa oko 80% i nikla. Jezgro delimo na dva dela, unutrašnje kruto jezgro poluprečnika oko 1250 km i spoljašnje, za koje se smatra da je tečno, koje se pruža do poluprečnika od 3500 km. Smatra se da je unutrašnje jezgro u kristalnom obliku, a spoljašnje sastavljeno od tečnog gvožđa i nikla. Također veruje se da je strujenje ovog rastopljenog metala i mešanje koje nastaje zbog zemljine rotacije stvara zemljino prirodno magnetno polje. A sada nešto vezano za zemljinu gravitaciju. Zemljino gravitaciono polje uzrokuje da telo koje se nađe slobodno u vazduhu počne da se kreće ravnomerno ubrzano ka centru Zemlje. Ubrzanje koje se saopštava ovom telu naziva se gravitaciono ubrzanje. Utvrđeno je geofizičkim merenjima da gravitaciono polje nije isto na različitim mestima na zemljinoj površini zbog različite nadmorske visine, zbog spljoštenosti zemljinih polova, gdje je inače gravitaciono ubrzanje najveće zbog najkraće udaljenosti od centra Zemlje i zbog zemljine rotacije, pri kojoj nastaje centrifugalna sila koja je na ekvatoru najveća, a gdje je gravitacija najmanja. Ako ste primetili, većina svemirskih lansirnih stanica se nalazi u blizini ekvatora baš iz tog razloga da bi se koliko je god moguće umanjilo gravitaciono ubrzanje Zemlje pri lansiranju raketa ili drugih svemirskih objekata sa Zemlje u kosmos. Na Zemlji postoje resursi koji se eksploatišu od strane ljudi za različite namene. Neki od njih su neobnovljivi resursi kao što su fosilna goriva, koja je nemoguće obnoviti jer se ona stvaraju tokom dugog geološkog vremena od ostataka biljaka i životinja i svima nama poznatih dinosaurusa. Velika ležišta fosilnih goriva se nalaze u zemljinoj kori, a sastoje se od uglja, sirove nafte, petroleja, prirodnog gasa i metana. Ova ležišta koriste ljudi za proizvodnju energije i kao sirovinu u hemijskoj proizvodnji. Jako velike količine ugljen dioksida, ugljen monoksida i oksida azota bude otpušteno u zemljinu atmosferu, gdje kao posljedicu toga imamo efekat staklene bašte i zagrevanje planete Zemlje. Korišćenje ovih resursa je u posljednjih 100 godina na tako visokom i masovnom nivou da se trenutno na planeti Zemlji podigla temperatura za oko 1 do 1,5 stepen Celzijusa u poređenju sa vremenom od pre 100 godina. Reći ćete da je to neznatno povećanje temperature. Međutim, to neznatno povećanje temperature je izazvalo topljenje snega i leda na zemljinim polarnim kapama i do ugrožavanja svih rijetkih vrsta biljaka i životinja koje na tim mestima žive. Mnoge evropske i svjetske organizacije su preduzele mere kako bi se što manje zagađivala naša planeta, a samim tim i što manje zagrevala. Da li se zapravo taj proces i može ublažiti i zaustaviti? To je jako delikatno pitanje na koje je teško odgovoriti. Ukoliko se proces emisije ugljen dioksida adekvatno ne smanji u ispuštanju u našu atmosferu, doći će do sve intenzivnijeg efekta staklene bašte i do zagrevanja planete Zemlje do te mere da se život biljaka, a nužno uz to i životinja i ljudi, neće moći održati. Sjetimo se kao primjer samo jedne od prošlih emisija o planeti Veneri, na koje je zastupljenost ugljen dioksida oko 96% i gdje su prosječne temperature u toku dana oko 500 stepeni Celzijusove skale. Nadamo se da vam se dopala emisija o planeti Zemlji. U sljedećoj emisiji pričat ćemo o prirodnom satelitu planete Zemlje koga redovno posmatramo svi mi zajedno i koji uvijek isto svima nama izgleda, a to je Mesec. Vidjet ćemo kako to Mesec utiče na biljni i životinjski svet na našoj planeti, a kako utiče i na ljude. Srdačan pozdrav svima od kanala Prirodnjak TV. Vidimo se u narednoj emisiji.